Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal. Srpska pravoslavna crkva i vernici 14. decembra obeležavaju dan posvećen sećanju na svetog proroka Nauma i svetog Filareta Milostivog. Sveti prorok Naum jedan je od 12 malih proroka Svetog pisma. Njegova knjiga po njemu je nazvana knjiga proroka Nauma. Opisao je kraj Asirskog carstva i njegov glavni grad Ninivu u živom poetskom stilu. Malo se zna o ličnom životu proroka Nauma. Njegova dela uzimaju se kao proročanstvo ili kao istorija. Prorok Naum je video propast Ninive i prorekao propast. Od zemljotresa, poplave i ognja propao je sav grad, tako da mu se više ni mesto nije moglo da raspoznaje. Na dan svetog Nauma obavezno idite u crkvu, pomolite se i zapalite sveće za zdravlje. Hvala što pratite naš kanal. Balkanka Serbika zna. Lajkujte i pretplatite se na naš kanal.